ti Masakbayan. Bueno papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapauluan. Dakes at arigagay, dito'y drama tayo ti Masakbayan. Aglangoy ka, no di mo kayak ti malmas. Anya ka di inaramid mo? Awan ti naramid ko. Ang ginlalangoy, di namat gayap ammo ti aglangoy. Nakitak ti inaramid mo. Induron mo ni Ivy. Masapol nga alawak. Ignorante. Apay nga da ka dito'y swimming pool. No di mo ammo ti aglangoy. Adto'y titwalya, anak. Agyaman iti pa ng tulong yung kanyak, ma'am. Apay nga induron mo ni Ivy. Ha? Chloe? Mama, asino day ta babae? Ta isakit mo launay. Ti saludsod ko, tisong batam. Apay nga induron mo? Saan kumat nga induron, ah? Saan kan nga aglibak? Gaputa nakitak. Apay kumano induron ko? Di ta kayo manlangan, no asino man day ta babae? Surun kon? Aguray ka man, iha. Idiin pa nga tom tibuok mo ang nabalkot iti tuwalya. Apay ka di, ma'am. Permi mati si daaw yo. Umasidag ka. Kita ak man tilikod tilapayag mo. Ada ngamin nakitak itay. Iso ka na yun anak kawakray ti buok ko. Talingling dak ti siding ko, ma'am. Kita ak man analaing. Idi ubi nga, basit day ta, ma'am. Kabayatan a dumakdakelak. Dumakdakel mo. Darasem, mapanta iti silid ko. Adu ti damagakan ka. Awanan ti pagbadok. Namurang dami nun. Uray siyak. Jakmat makalaba. Tamaturog ak iti aldaw. Ta para rabii ngarod ti trabaho ta. Kasunod ay tuyin ngay. No agpalabata mo, awan pagbayad ta. Tamapan amin na kwarta iti restaurant. Tadi ka matagluto. Uray matsika. Di ka mat mapanagluto. Ay, agsubli ko man ni Ivy dito'y balay. Imbagam to mga min nakamatag. Inuray mo kumaan nakaplantya. Sakbay nga imbaon mo anapan si Macdo. Napuuran lakat nga rod ti baro abado. Nagbutang, ta imbagam aplansam. Awan ket ammo day jay ababae ah. Awan am muna ko nam. Ngam dakkel gayam ti maitulong na kadata dito'y balay. Ay, wan nga rod. Di mo lagawi dun. Agtugaw ta diti katre. Taad dadamagakan ka. Ay, agtugawak iti katre, ma'am. Wan, anak. Napatag ti pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan tayo, ma'am. Idi nakitak ti siding mo. Interesado ak amanga mo, no asino dagiti dadakkel mo. Saan ka di nga imbagam anaranggas dakan ka? Pudno day ta, ma'am. Kayat ko amaam-am mo, dagiti dadakkel mo. Jakon kaya ti agpakita kadakwada, ma'am. Dangrandak lakit di. Anya ka di tinagan, dagiti dadakkel mo. Mia ken Juancho, ma'am. Anya. Asino ka di day babae? Ta isakit ni mama? Imo nagdapay iti kwarto na itay. Ay, tinagan na. Napadungparan da mamam, kat inpanday ti ospital. Ita, inyawid da ditoy. Masigurado nga inggagara na tinagpadungpar.
Tapno makastrak dito'y balay. Saan mo't akas ti panagkitak ka ni Ivy? Nasingpet ka nagagat nga ubeng. Kasta lang ita, taada kayat na. Ngam inton agangay, ang mga nagtakaw. Saan mo't akas ti panagkitak kan kwa na? Di mon isakit jay saan mo unay nga mamo. Agpada kayo lang kan ni mama, ang nagpaalilaw iti dayjay a babae. Mia kanuwancho kunam. Isuda ti dadakkel mo. Uwan, ma'am. Am-amuyo ka di ida. Sigod nga agkaadalan kami kani Mia. Kanayon nakidi nga apaan. Taapay, ma'am. Apay nga apaan na kayo. Diyak man maawatan. Sigod nga gusto ka ni Jake. Ngam siya ti pinili ni Jake. Ay, ma'am. Pang-asiyo. Tadidak ko makagura. Gapo kaninanang ko. Aawan basol ko. Saan, iha? Saan akas takakiting ti panagpampanunot ko? Kasyan ka. Ngam adda kayat ko adoktalan. Kayat ko ang makasao ni Amira. Hello, Jake. Pangaasim ta umay ka adagos ditoy. Apay. At taparikot? Basta umay ka. Kasapulan ka ita. Makapatanag ka man. Di mo mat ibagang arot tapno di nakpagdantanagan. Maipapanday to'y itibagbagak at siding. Sige nga rod. Urahin na kundita. Sige, urahin ka. Tapagsaritaan taan na imbag, ti aramidan ta nga addang. Api ka di pinagawid na kat madama ti trabaho. Amom, adda nakita kasiding itilikod ti lapayag ni Ivy. Dinamag ko no asino dagiti dadakkel na. Kat da ka no Mia kan Juancho. Mia kan Juancho? Agaman niya kuma, no isuda. Naku na ni Ivy, akas lasaan da ka no nga anak, tanaranggas da kan kwa na. Apay nga rod pinaayaban na. Ni Mia tinangirekomendar ka ni Amira akas katulong ditoy. Kaya't naasawan, agam amuda ka ni Amira. Apay kumano agam amuda? Adda atap ko, Jake. Iso amasapul nga agpa-DNA kami ka ni Ivy. Kastamot ni Chloe. Alah, tapno agtal na ti panunot mo. Umanugot ak iti kayat mo ang mapasamak nga agpa-DNA kayo. Dawat ka saan mo pa yung ibagbaga kadakwada. Mga laak, iti buok mi atalo. Sige. Mangala ka. Takuyugan ka iti laboratorio ti DNA. Iha, anya ka diti kasangay mo? December 25, ma'am. Agpada kayo iti birthday ka ni Chloe. Kasta ka di, ma'am. December 25 gayam ti birthday ti anak yo. Wen iha, mga laakman iti may sa abuok mo? Apay ti buok ko, ma'am. Sige, mangala kayo latta. Atidog ngamin ti buok mo, kat maay ayo aklaunay. Itapay lang, kablawan ka. Imbaga ni Sir asika kano tinakagunood iti kangatuan a pamadayaw. Nasaya at mat, tapno makapagtuloyak iti kolehiyo. Mom Dave, saan akon nga gawawid iti balay mi? Nagsingpot man dagiti nagkamangam. Nasingpot da. Nila ang Chloe nga anak da tinaloko. Nalaing nga agibaon. Uray no di nakasaksaktan. Induron nak iti swimming pool iti naminsan. Inarayat nak ti inana. Nakasingsingpot ni Ma'am Cristel. Kasanon no awan ni Ma'am Cristel? Anya nga tati aramidak.
Ibagak nga ta ni Mia nga adda dito'y ni Ivy. Ay najak amo no niya ti aramidag. Nana, apay ka di adi kay makaid na. Ada ka di parikot yo. Ay, awan ti parikot ko. Adala pa kariribukak. Anya day ta apakariribukan nyo, Nana. No si kakadi ti adda mo na apalimad. Ibutak-tak mo kaday. No si kalaang tinangitalkan da iti day ta apalimad. No makapadakas iti sa bali, nasaysaya nga ilimod ko laangan. Kasta kaday. Ay, jak amo ti aramidag. Hoy, ingka man mang timpla iti juice, kan mang palaman ka iti sandwich ko. Iyag mo dito'y salas, ha? Wen, ma'am. Anya ka di a flavor ti kayat mo a juice. Uray, anya ti timplaam. Ngam no saan ko akayat ti timplaam. Sukatam to. Ha? Saan ka di a nasaysaya at nga ibagan mo anya a flavor? Tapno saan ta nabaliwan? Apay ka di analalaing kangam siyak, ha? Naisarsarong ka lang ditoy. O sige, inak nga rodan, ma'am. Kartingam, jak kayat tinabuntog. Cristel, positive kayo ka ni Ivy. Negative mat ka ni Chloe. Kunakon ka. Adda nga minsiding timpas ngay ko. Angam, apay anaya dayo kanyak ti anak ko. Agawitan, Jake. Kayat kong arakupan ni tinairot ti anak ko. Masapol ang mabaliwan ti birth certificate ni Ivy. Data DNA, timang panaknek. Mangayad tanton iti abogado iti balay. Kan paayaban tamat damiya kan Juancho iti balay. Kasla imposible ti amin. Isumot lagayam anaglagan ti riknak ni Ivy. Isugayam ti anak ta. Ang apay ani Chloe ti dimakal iti pudirta. Basta paayaban ta damiya kan Juancho. No iputang da nga anak da ni Ivy. Ipa-DNA tamat ni Mia kan Chloe. Saan ka di ako na nga agpada ti birthday da Ivy kan Chloe? Amang kagiddan mo iti ospital. Amangan no na isokat ti ubing. Ammo da siguro asaan da nga anak ni Ivy. Iso arin ang gasanda ti anak ko. Arakupan ka man, anak ko. Isumat lagayam analagan teriknakan ka. Taanak kamot gayam. Ha? Ma'am? Hinjak maawatan, ma'am. Anya ka di ti bagbagayo. Anya ka di ad-drama da itoy. Hoy, babae. Anya ka di timpakan mo kada papakan, mama. Takaslad di da mo tar aramidan da. Chloe. Saan mo apagsawan iti kasta ti anak ko? Urayom ti umay ataw, talawlawagan na ti amin. Amira, ingka ayaban damiya ken Juancho ditoy. Saan mo nga ibagbaga nga adda ditoy ni Ivy? Nasaya tapinatgan nyo ti awis mi Mia. Yamamok dagiti kakadwa tayo ita at talo nga abogado. Isudo ti mangurnos iti rumbeng nga maaramid. Anya ka diti kayat asawan da ito. Sakbay anaawanak iti puot idi nagpasngayak. Nakitak ti siding iti likod ti lapayag timpas ngay ko. Awan amok iti dayta. Basta anak mi ni Ivy. Kan anak yon ni Chloe. Adto iti resulta ti DNA amang panagnak nga anak mi ni Ivy. Negative mat ti resulta kan ni Chloe. Makalibak ka kadipay. Ay, awan amumi dita. Tapno amom Mia. Impudno ni Amira amin kanyak. Tati ipagarup na. Kat nasaya at kayo kan ni Ivy. Ngam saan mat gayam. Ta nakakaasi iti pampamayan nyo. Kunana no na anus kayo kan kuana. Ngam saan tarangranggasan nyo
ti anak ko. Anya? Kuha. Ammom asaan mo nga anak ni Ivy. Isuari ng ranggasam. Idinto ta impay mi ka ni Chloe nga anak yu ti amin akayat na. No agdarum ni Ivy, makulong kayo adwa. Saan kumaa? Saan na kami nga ipabalod? Pangasiyo. Nagdakas ka, Mia. Nakadakdakas ka. Iso amanipod ita. Diyak kayaten ang makita ti panagrup-rupam. Diyak kayat ti pumanaw dito balay. Mama, Papa, uray sandak nga anak. Dito yaklat ta. Ano tayo makunam, Cristel? Ikarik, Mama. Agbalbaliw akuhan. Ikarik. Mama, Papa, patganyon ni Chloe. Inkarinamot ng balbaliwan. Nakakaasila ang itisidong dananang kandatang no makipagnaad kadakwada ijay. Ngam, Ivy, anak. Mama, ikarik. Agadala ka na imbag. Ivy, sorry iti kinadakas ti ugalik kan ka. Ngam ikarik. Sana na maulit. Mama, ibilang daklat ta ko mga anak. Lukas ta. Agyan ka dito'y balay, Chloe. Agam laglagi pa matin, Karim. Agbalbaliw ka. Uwan, Papa. Tangay kid daw ni Ivy nga agnaad kalata dito'y balay, Chloe. Patgan mi da ita. Agamiti ka nito nga agsubli ti dakas nga aramid kan ugalim. Lading itag. Ngayon pumanaw kan dito'y balay. Makipagnaad kan iti pudno adadakkel mo. Uwan, Papa. Agbalbaliw akon. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti makalawas aseryetayo anapauluan. Dakas atarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.